Shosho bafethu umthozi simadlala lo silana eDumbe Paul Petersburg sedumbe Paul Petersburg phakathi kweFryhead nePiet Retief ngifuna niyibuke lento asiyidabuli ikwindi la ngemuva senimboza lonke siyabonga kakhulu bafethu for support umthozi simadlala lo umfana kaZazela onganethwa imvula nethwa imkhemezelo othi Zazela mawuthanda le moto siyixebule yonke binoSmash omdala eyayiphume nawe esitolo sase simboza kabusha ufonile kuBaswala wathi ayimadlala ngicela ungiphe umbala lo ofana nenkosi yamambomba sibonga kakhulu ke kuPotho sibonga kakhulu kufisha omncane odla abakhulu ongenzeki kofresh kuyenzeka ebantwini imoto yakho abathe bacela ifane naye inkosi yamambomba iwona ke lo mbala sasifake ko siyabonga kakhulu wonke ama-owner sePiet Retief afone eFryhead afone umthozi simadlala lo.